所有心路被被藏在这日落，路能多些，真琢磨或多少做。所有心路藏在这多年，我列我的老日嘛那么多见。giờ mua tiếp lùa lo chú ư nó ok giờ mỏ cho chua lo chú ư nó ok giờ in hậu mấy địa đây lo chú ư hậu ok xí khó xí chưa có nhà tao tiêu tao lo ok nó xử lý bây giờ mua xí nhất là lúc trong bắt chùa bên bề hơi thì bắt chùa avatar thì xíu anh đây bây giờ muốn đỡ là gì bây mua gai lu lan rùa cả tàu anh đây cho bây giờ cái ta bây tôi chọn từ lúc trong vài dùng gam múa nó chỉ bây cu đu lò na chỉ bây cu múa trò tí na lò não đây cho vì họ tiền không nó nhiều ít nó lò na thì bỏ vào hàng thầu nói là thầu bé tôi chăn đua khen được khách trên để chế và bé ta tạo dựng dây một số lú bỏ chùa tại vì nó chỉ bé ta tạo dựng đấy nè bên trên đấy một sai ít thằng sầu to nó chỉ bé mà lý chạy lịt được lú nắp hạ nó một đôi bộ sổ học chúa nhớ cho chẳng chẳng là nó mua lía trong cơ đi nè phát nơi chợt trống từ nó mà rong có sập lớn à tốt sao chỉ hốt chuột chia chia thế bụng cầu li cho nên tao sẽ để nàng avatar nó chỉ rong có bộ lên đến đó nếu tao sẽ để nàng avatar cho nên tao sẽ để nàng avatar nó chỉ cho bớt chuồn để nàng avatar đó nó chỉ là mất tụ cầu lần để cho bớt trên thiên đời lúc trống chuồn từ nó cho lọ quá我跟大家讲一下，大家上网看到一点，没有开工的，没有关系，是不是？我们这个小的时候还有4个，我们这个还有4个小的啊。来，各位把这个上网看到一点，我跟大家讲一下我们才把这做下来的。这不一定，我们看到这个山的话，就是我们山那个一个典型代表，叫做48万张公园，记住48。แต่ฉันจะเป็นการเก็บไปเราขอชัวนะที่ไปยอดใจกับมูดต่อเราพอต่อที่ไปมาลิใจตูลินับผ่าเยี่ยมเราพอโชเขาชัวนะแต่ฉันเตียนเท่าลุชิเหอเป็นเยตัวเราจีมัวลีก่อผ่าลังนะถ้าต่อบ้านเยตัวไปเลย let's go ในสิเชนะอยู่ปอกเกียพอโชดกันเราพอนอนมาเชียร์ชับเลยนะทั้งฝ่าพูดนะบอกไปแล้วพูดโอ้เป็นหมอกขนาดเนาะจนหูดับพูดอ่ะเป็นเติมพูดเลยจะสุดท้ายสูงไว้จะสูงแต่ก็สิบตะเพดานเลยจะเอาสูงไปตะเพดานตาจะเห็นยุ่งแต่ว่าบัดเราจะเห็นตะเพดานขณะที่เป็นจีเกตัวสารโชเขาชัวนะโชชัวจีนั่งกุจงฉับเลยจงเลยล้อมัวจงจีล้อมัวเตียชิเสียได้ขอให้เตียไม่ต้องซอยปอหัวเท่าเลยไอจีปอจอยตรงเรียตรงชัวได้ด่าเราปุ๊บติวนะเนี่ยรงก็แต่是ปอหัวเท่านี้จีปอเลย那么这个猕猴桃来讲的话，平时看得到的话还是很美的哈，还是很美。但是这里也是有旁边，可以看一下照片。khó theo bỏ hoa nữa nó chỉ tiệt sản đu nó chỉ giống như li hậu đầy đua nè nhiều bỏ giống như là hậu đầy đua nó kia 慢点哈，慢点，看台阶。那这10风铃哈，这些是。两条路怎么走？
khu sĩ chấp lời khỏi để tôi thấy rồi để xem mà bỏ hết thâu là anh chưa chịu bỏ giờ hai tía bỏ giờ đi học cho đứa nó mình chỉ năng nào giờ chạy rong câu được nếu đâu có số lúc trống nó là cũng mới cho không được món cho đó số nó thì tao dùa là tao sau thế đó nó là cô ấy tôi cho và là lúc trong dê trong chùa nó đó lúc sát tí như tí tí xứ thì chỉ mà như kể đó đó hậu mà to sắp lời nó chỉ sai sẽ to đi to bỏ hôn đi được bỏ hôn chỉ bỏ hết to một chán à nhà sản đâu mình sẽ chỉ năng nó liều 对啊，连我们的乾坤柱也看不到啊！我们的哈尼宫呀，玄佛山。平时的话，天气好的时候啊，就在我们的连心桥的中间右手边就能看到。 tôi thấy rồi chỉ bỏ chế thay tỏ trang đồng nó này sai thế nào lúc trong là nó giờ giờ gì mà in hậu chỉ thong này nè chỉ bên gì sang được khó nó giờ hai tiếng là từ tao muốn nó gì tôi sang được khó châu là bố cho bố ký cho họ lúc bản đây nó gì tôi để cái này là nên từ tao muốn thế tao tôi sang là gì thay là đâu biết sai thế tại vì nó hóa chế mình gì nè chỉ cứ bỏ đi bỏ men dưới men gì đi họ thay nó sẽ nào chỉ chắn đâu là chỉ bỏ men men lên nó xứ chỉ bé gì được cá lòm mù rồi nè bé gì đó nó chỉ bé dùng mù say và đu thay lệ sáp và rong gốc sập rồi nè lúc bà đê ở nếp bỏ cho nàng xóa là gia sống lại đây nè lúc bà đê nữa đó bên gây quá sợ lúc học chùa nó lâu nhớ đâu con hạt rong đó nó là thắt trả lúc trong hạt chơi nhiều xin là cho tôi sống đông rong thế xua dạ mà rong có sắp là liêu tôi sợ chỉ dễ dễ họ chỉ có hai lên mà rong ý rong thế là cứ ấy cho mình ở trong má và mình ở trong má này là con giờ món này rong có sắp là sao tiền chơi được khỏi mua hay là ha thế chỉ nhà cái gì nè khu sĩ cha được khỏi chỉ mua là tiếc khỏi chơi là thêm mua nên thì tao bỏ về vô làm gì mình nhớ dấu nè bây giờ nó xuống đây là bé mà lên muốn đặt thế là sao để xem mà lời của hùng gạo thế đầu đùa giải tỏa bé là nó mòn lời lú lán lời chơi rau mỏ lú lán non gì cả sắp lời liền thầu là trong mỏ tá nó chỉ là cu là chỉ ý sang chợ đó bé hậu nè chỉ cu ya ít từ tao hậu kia là cu hùng gạo đó dù gọi dù hậu chợ cá thế lúc hắn là nó chỉ là cú đã xử lý nếp bọn nó lấy cú mua dễ rồi mua có mỏ mong con giờ mong cho khỏi tiệt thắt chân là nó mua mong trong thế nào nè đầu đi từ cái xuân này này thì chỉ nó bây giờ tao tranh có bệnh gì lúc thế là sao rồi rong câu sắp lời nhớ cho họ cho nàng xua ấy xin đầu luôn ấy gia sum lại đê luôn nó chỉ là lộ quan từ lúc bà đê nữa
รอยแตกดูฝั่งขวามือเท่านั้นนะรอยแตกดูฝั่งขวามือเท่านั้น บนเนี้ยจะเหมือนศีรษะแล้วฝั่งเนี้ยมือตั้งพงอยู่ ดูออกไหมเอานี้แล้วกันมองเห็นเป็นภูเขาบงั้นพอนะฮะก็เป็นภูเขานั่นแหละฮะเพราะต้องจินตนาการมันจะยากนิดหนึ่งอันนี้ดูยิ่งเหมือนที่สุดเลยครับประสังกระจายถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูถ่ายรูปไว้ก่อนได้ข้างหน้านี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่าประสังกระจายเป็นแบบไหน tôi chọn được lúc vấn đề nó chỉ có một khó chờ của mỗi ý tưởng tu lùa thấy tuần xài nghĩa hú gạo giải tỏ cho tính năng của tuần chỉ lúc vấn đề nóที่นี่นะชาวเขาน้องเพลงจะมีปิดท้ายด้วยยุ้ยก็คือว่าน้องเพลงจบแล้วรอคนฟังไปต่อเพลงกับเขาต่อแล้วพร้อมๆกันรอบหนึ่งโอเคไหมทั้งลำเลยนะทั้งลำยู่เฮ้ยรอบหนึ่งนะ1 2 3ยูไม่ใช่วูอย่างเดียวอันนี้ยูอย่างเดียวนะ现在游船呢穿过神雷岭之后，我们俗话说大千世界何其不远而相地。 ตบมือให้สาวๆออกมาฟังเพลงต่อคนร้องยูเฮ้ยจบแล้วคนฟังก็ยูเฮ้ยเขาแล้วนะฮะเขาร้องยังไม่ทันเขาร้องยังไม่จบเราไปยูเฮ้ยแทนเขาแล้ว tôi biết sai ta biết đặt ăn lọt chỉ là cơ hội rằng rồi tôi biết nòng ấn đèn gì 太阳出来，花花山上啊，红哟红啊，木花对不对？我唱来只山歌一把红岁岁，送客人呐吹吹花儿圆，我拉着狼腰带呀，为了及时来，我只招不得红啊，我被照耀太柴，我后儿贴菜刀向美美的山上来，哟喂。 โอเค thầu bé sẽ lúc ở đây ta bé đặt ăn lọt son để họ chơi chạy chế nó chỉ nực là cua tới khó để chơi trai trong góc cớ cú lọt theo bé thầy đoán nữa nó cú lọt theo bé thầy đoán là nó tá nó chỉ bé cú dùng một say tụ chọi gì á tụ chọi yếu vậy tụ chọi xé sập lời thiên để sập lời wow nè bỏ trong trà sưค่อยเดินเพราะเมื่อกี้มีคนล้มนะแต่ว่าทุกเอิญไม่ล้มนะต้องเดินระวังที่อะไรอย่างนี้ก็ได้โอเคมองเห็นหมดโอเคหนึ่ง โอเคอย่างนี้เลยครับ 1 2 3ทายที่1ทายยกโป้ทายที่2ทายเมียนนมวัวนมจักกี้เด้ทายที่3ยกมาเย้ nhớ cho sang ra chùa thì nó là do ít sao kể ngày mùa cho bảo tụi đèo nó
ไปได้ไกลละคุณไปก่อนอีกปั๊บละคุณมดจองเจ้าอีกนั่น bây giờ chọn tại đây ya khẩu của sở nó sẽ hậu sẽ to một lít cha tôi thấy sao là cái số lần đó đó em lòngกูอยากเชื่อแต่กำฟูนั่นนะตอนนี้ใช่จะน่าไปลองมือใช้ลูกจ้าว่าอยากถอยอยากไปมองลูกอยากวัดเราจันทราย400,000 หยวนเพราะคนรุ่นใหม่ไม่มีใครทำได้อีกแล้วถ้าเป็นห้องเต้ก็จะเป็นหลายชั้นเลยที่นี่1 2 3 4 ชั้นนะครับถ้าเป็นห้องเต้คือ9 ชั้นเริ่มจากที่นี่แล้ว9 ชั้นนะครับถ้าเป็นอ้องหรือว่าเป็นบ้านฐานะสงฆ์จะเป็น3 ชั้นเริ่มต้น3 ชั้นเริ่มต้นถ้าไปเป็นแบบนี้แล้วบ้านบานไม้แบบนี้ความหมายลึกมากดีมากแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่ไม่มีใครทำได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นที่ผมบอกบนรถว่าทำไมสีจิ้นผิงบอกว่าคนจีนเราต้องเก็บวัฒนธรรมตัวเองไว้คนรุ่นใหม่เนี้ยตอนนี้ให้เช่นให้ผมไปเรียนทำแบบเนี้ยผมก็ไม่อยากไปพูดตรงๆนะคนวัยรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครอยากไปทำมันลำบากเหนื่อยแล้วก็รายได้ก็ไม่สูงนะฮะอันที่สองก็คือลำบากด้วยก็คือว่าเช่นอย่างจะเรียนแกะตัวเนี้ยต้องวาดภาพแก่งต้องแกะสลักเป็นนะครับก็เลยมาเป็นเนี่ยจริงๆไม้แบบนี้มันถอดได้ตอนแต่งงานเนี้ยเช่นสมมติลูกสาวมีลูกสาวเช่นอย่างมีลูกสาวจะแต่งงานพ่อหรือว่าที่บ้านจะต้องเตรียมทำเตียงแบบนี้ให้ ตอนลูกสาวแต่งงานนะครับเตียงไปกับลูกสาวเตียงไปกับลูกสาวก็คือว่าอันนี้สามารถถอดได้ครับถอดเป็นบันไม้ได้แล้วไปถึงนี้ประกอบต่อนะครับถ้าลูกสาวเนี้ยไปอยู่ที่โบราณนะถ้าลูกสาวไปอยู่ที่นู่นไปเป็นเช่นสมมติเป็นเมียหลวงนี้ก็คือว่าเตียงจะเป็น3 ชั้นเริ่มต้นถ้าบอกว่าเป็นเมียน้อยก็จะไม่มีชั้นไม่ต้องเตรียมชั้นนะครับผมนะแล้วเตียงเนี้ยลองดูเนี่ยทำเนี้ยมันไม่ได้กว้างมากแคบมากเพราะเหมือนกันนะโบราณเมื่อก่อนเนี้ยคือเรื่องแต่งงานแล้วเป็นลูกยังไงเนี้ยหลายคนไม่รู้นะจนถึงวันที่แต่งงานถึงจะรู้ว่าเป็นลูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องทำเตียงแคบๆหน่อยตอนแต่งงานจะได้ชิดตัวไงนะครับจริงๆรุ่นใหม่ไม่ต้องสอนหรอกก็รู้เองอยู่แล้วนะครับเช่นnhưng nó bé mua xí nó là xa chị mà nó bé là sò mà nó là mò cơ không con này video đấy cảm ơn chị ạ lúc nó chỉ bây giờ là chị oxy nhất trong đời trường sa nó bây giờ là tàu kế oxy email plea còn cho nó sẽ hở chỉ bây giờ nhà làm lo tế lợi sức
giờ lúc chờ thì bây giờ tàu ya đã có lòng đo té lỡ để kịp được ta lên nó xứ với mà xin gì được lửa đèo ở trong đâu